5 munud o'r gêm wedi chwarae. Cic gornel gynta'r gêm mewn Aberystwyth. Young, so hi. Walker yn cyrraedd ar y postyn pella. Ac i gefn yr hwyd gan Declan Walker. I bedwaredd gol y tymor hwn ar ymwelwyr ar y blaen. 2 gyn chwaraewyr Bangor yn cyfuno. Ashley Young a Declan Walker. Tafliad i draed Rittenberg. Cael ei erlyd gan Young yn pas da. I Gito Williams, y bachir ifanc lleol. Digon o le o'r blaen. A lle gan Shaw hefyd yn camreoli. O, a hefyd felly Spittle! A Stephen Hewitt yn manteisio. Aber ar y blaen am llai na 5 munud. Stephen Hewitt yn rhwydo eto fyth yn ebyn Aberystwyth. A Johnny Spittle y capten ar fai. Kennedy. Yw'r gic rydd yn unfer i draed Hewitt. O, cyfforddiad hyfryd gan Harry yn ôl i Stephen Hewitt. Opsiynau o flaen i'r ddear chwith. Hewitt am fynd i hun! Fymryn heibio'r nod. Allwch chi ddeall pan bod yn mynd i hun ar ôl rhwydo. Ashley Young ar gic gornel i ddi a gwrddion Aberystwyth. At y postyn cyntaf yn mynd. Mae'n cael ei stopio ar y llinell. A Spittle wedyn yr ergyd yn cael ei atal gan Matthew Hall. Tipyn o arbediad gan Hall reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. A Spittle bron yn edrych iawn yn ei gamgymeriad. McKenna'r peniad. Young. Yn edrych mae bas hir. John Owen yn erbyn Miley. Miley'n gadael iddi adlamu. John Owen ar ei war. Owen yn ei hennill i. O, Owen yn troi Miley. John Owen i mewn i'r cwrt bach. A nawr te, oedd honna'n drosedd dwedwch. Wel, oedd Mark Petch yn y fan ar lle, ond oedd hi'n edrych fel cic o'r smotyn o fan hyn. Young ar tafliad. Mae'n un hir, Spittle ar fflic ymlaen. Y bêl na dlamu, Borelli! Mae Aberystwyth yn ôl ar y blaen, 6 munud i mewn i'r ail hanner. Ail gol Borelli y tymor hwn, y 2 gol yn erbyn Bangor. A gwir Neville Powell ar blaen eto yn erbyn I gyn glwb. Y tafliad. Fôl yn gadlu'r bêl, wneud y gwaith! Ac oedd angen cyffyrddiad gan Chris Mullock. Ergydd dda gan Luke Wall. Gic gornel yn unfer. Shaw nôl I Hewitt. Stephen Hewitt yn mynd I hun! A mae gol Chris Mullock dan warchau ar hyn o bryd. Allen. Wall. Yn codi ben, yn codi'r coesiad. Walcott yn ei ffynio hi, mae'r bella Wilson. Mae'n cael ei hatal. Dimitriw, mae'n cael ei harbed. Mae Wall yn o! A doedd na ddim atal yr ergyd ola. Yr ergyd I gefn yr hwyd gan Wall. I gol gyntaf erioed yn uwch gyngred Cymru. A'r dinasyddion yn ôl yn gyfartal. Aberystwyth yn taflu popeth ati, ond yn methu atal Wall. Kennedy. Digonedd o amser. Walker yn gwiro hi mond at Wilson. Wilson I mewn at Rittenberg. Rittenberg! Mae Bangor ar y blaen am y tro cyntaf yn y gêm. Maen nhw wedi brwydro nôl a Rittenberg i'r dinellweddol eto. A'i hon bydd y gol fuddigol sgwn I. I thought we made it very difficult for ourselves again, and we seem to be in a habit at times of doing that. But of course we're absolutely delighted to come away with another win here tonight. But yeah, it was certainly hard earned. I mean, obviously to go behind in the game twice, you know, early on, and then obviously again in the second half, and to come back like we did, the lads showed character, you know. So yeah, we're pleased with them, but we need to defend better than what we're doing, and we need to cut out certain mistakes if we want to become even better. We've had enough chances there to win 2 games of football, you know, and then we've been punished at the other end where we didn't look like we were going to concede. So been a bad night for us, but on the positive side, you can see where we're trying to go with this team. And as you say, we've got a 10-day break now before the Bala match, so the lads will get their heads up, work hard in training, and you know, we've got a good little squad there, so we should be picking more points up than we are. And we're just delighted that after losing 3 on the bounce, to win back-to-back games says a lot about the group, says a lot about what the work that we do and the work that we're trying to do, and we're back in a really strong position again. You know, definitely if we could have got 3 there, we'd have been on the tails of the top 6, so we've got to start again and get another little run going, and you know, there's no reason why we can't do that with the players that we've got.